ba Edeba Nkuranhyensem dwumadi a wo hwe wo Adom TV so. Me amete dwuma me dwumadi ho chia me edi am yeso ani nita kotego. Me giri se ho ye. Me mpa abo ne se otwedi ampono ade Yesu moja ebetwa ho aba ho ban na wana muntuo ade yedie abre wo no abusua no man. Ene so me koso aka ensem amato ne dini enyansa ensem a ehye nkuran. Wise words of wisdom. Wise words of wisdom that inspires you. And then Nyamede Bana said, a good and successful life will cost you something. Abrabo edimu, ya edinku ni debre wono, ejina bibi so. Emfiri wiemu ene meto abrabo mu, ene emfiri obiri ho ene abeka wonsa, ejina bibi so. Ejina niyome bi wo ha obeyo. There are things you need to begin to do to make a difference in your life. There are things you need to stop doing to create ways and patterns for growth. There are ways that you have to think positively. You have to subdue negative thinking. And there are attitudes you have to embrace. And for people who say we go abraboso. Eno na betime dimu enti abrabo edimu brabo enkunimdie no awade edimu awade ede ode eba adesua edimu ede odeba apomodin edimu nyamesomo edimu no enya se wotiwo ke na beto kwantimfi ni nyina so ewo nneema bi abeye enneema bi abeje mu ayo ne de bisa ho se enema ben na meta me yo a ya kwansidie de mame adwene ben na medwene a eya kwansidie de mame empo adwene ben na medwene a ema ehu kame na nyoma me kan se me ntimi nyo adwene ben na de abufuo ebreme adwene ben na de awerwo ebe kame adwene ben na mame tete sa adwene nyina se wo jamu esan se nkunimdie ni nkugo ni nyina na ewo ne fapem ni adwene a wo dwene ni fapem ni suba a wo da die ni fapem ni se dia wo hunu ho fa. The secret of your future is hidden in your daily thoughts. Wadachi ye dear, or warrior dachi, or pomudne dachi, and put unyame sum dachi, or this year dachi, the yina so any new man what tire na abribiara. Any quiet so edging, the secret of your future is hidden in your daily thoughts. And a pioneer you made come back to our first sojourn. I dream better than you proso. I dream fee. Above Fiagene, above Fagene, Yaudie, and it's a bobo. And no wow. It is sometimes what to are. Besides, I dream better than my dream proso. I saw a bemame couldn't be dear. Now, what Jim will not compare a dream about dream one, but man couldn't be dear. Says I would dash any now saw, edging a wilderness. Would dash edging I saw. Eja nyoma wota ka kire ho me de me nyeye me de me bibini se me nkwa bo kire me nyeye me de me ese sansem na wo obi nka ho a wa na aka kire ho no a odibu abamu a empo wo de hya ho so no eno ede wo daachi wo ye die ana nkuguo ebiom enyoma wota ayo so de yi ebia wo kwadwuma eye na wo kwadwuma so asem kwan ba so na afa so ye adwuma nye ne se wa kotena adwuma mkakao ana woton ade kwan be so na ofa so eton ade woni a won ye adwuma no nketa hodie te sen empo okọ a oba nyina no sebe woni nyankopon nketa hodie te sen eno be kire wo daachi ena me kai say the secret of your future is always hidden in your thinking patterns. It's hidden in your self language. It's hidden in what you do and what you don't do. Abusia obo asema brabo nko yie ma wari enye de me yade me hu de ya me na me suade enko mitim oboa ya na wa check wa dwene ya na wa check usuban na wa check se de hunu ho fa na hu obi sofa na check wo attitude e attitude a enfoni a wa twegu adwene poso ade bu abra e bia na usano ye twamfoni bi bu adwene poso se wo de on semfata ebia na usua no etwamfoni bi go adwe process wo de wo ye tietia nto hu nsem unimfa so ana ebia opekasa do nto we otrofo
ye twa mfoni bi eto wadwe po so a aya kwansidi ama wo sa mfoni a etwa go wadwe po so no bibia sequence obesa wadwe so mfoni wakache on say me sombo me dimu metimi ayo ade nyina ama na wie peyo me dai onyame bi ade nyina wie ne peyo me so metimi so nyansa etona muntuo mababa so abanfoso. Create a new attitude or mental picture in your mind and change your thinking patterns to change your life, your future, the future of your marriage, the future of your life, the future of your health and education is dependent on your daily thoughts, is dependent on how you see yourself, is dependent on the things you do and the things you don't do. Odachi, uye die, wenejie, ukan kone unkunimidie, emfiri baby na beto, nyina so ene adwene a wota adwene da biara abrebiara nyina so ene emfoni a watwa gu adwene pro so se opese woyo nyina so ene suban a woda na adie ene ma wo samu eyie ne ma woyo ene ma wonyo entinye nkonya ene de ti wiase. Life is not lived through miracles and by chance. You have to make choices. You will meet circumstances and you need to make choices, and every choice you make creates consequences. Abrabono ye won bibia ese wo samu ayo na obesamu ayo bibia ni nyina so ene adwene abadwene so se obegya bibia ni nyina so ene se obegya adekro no yo no adwene ho fanse bia abrante wasi so wo de da bia ena me padwuma abama madwuma me nya hwe adwene a wo dwene no entene bia na amawa ya mre wanda so se abama madwuma na so otimi dwene se me so beti ayo bibia bo se obekanya ho ape bibia yo enti adwene abadwene no betimi akanya ho ana adwene abadwene no betimi ama akwanside bi ato abrabom abusua enkoyie ateta pansam asai enya na kureda ehya ase firi wadwene mu ehya ase firi kasa aka kire ho ena ehya ase ene nioma awota yo nioma wagya mu enti enkoyie a sakra nioma awodwene ho ne nioma awoyo na wabrabom be sakra ana meja wo emi ahose pese onya mre hwe emi na dwumadi efe ne badwam no ebekoso anesa entenye tv ni mfiri ha mi amede dwumati o chame ediam yeso eni ni tekotego onyame enhwe so na omo ho ban na ono wontina ene den so makra.